May po oras labot Kapampangan. Katsuna naman kay katamong Tagalugan video. Kadinalan at pituna ini karang katamong video ne. Bisita kay ngayon ni Nicole ning kay katamong singer kay mental floss. Sabi ning ginawa kitang lugod ning Indo. Classic na. Okay, kadinalan at ito. Pag-umpisan tane. Ing mumunang dili munikala ning kalguran ni Daini ni da Cordero Akamtan ing mas manuyo ng Kapampangan Mirinan Daini nga duan tutuki munikala na lang Mike Siwala Pangilinan ing mumuna tiyak ing mas manuyo ng Kapampangan Tanto. Ing katugian na ita, puro yung Tagalog ini kung tutuusin, ing mas manuyo ng Kapampangan. Nung pakaisipan me. Kaya ba tining tutuki, kasi tamong sese aso pusa. Pangkay sabihin tamong maamuya tamon dapat ting maamu, Tagalugan niya mas manuyo ng Kapampangan. Matunod. Yung tutuki, mitay kang dentista, pabunot kong ipa na, bunot. Tagalugan niya, mas manuyo ng Kapampangan. Bagot siya mo, bunot. Yung Taulindili, maralas kayong daramdaman ini, sasabihin do, lalagyan na ara, dapat yung lalagyan, Tagalugan niya, mas manuyo ng Kapampangan. Lulanan. Pilulanan. Datukanan o kaya dapukanan. Dapukanan, wow. Lalagyan na Tagalugan niya ita. Kaya tanamo, dakala salamat kaya kayong pamag-suporta ka rin kaya katamong video at panay kong sasabyan din kaya katamong anak, din kaya katamong apo tala sana Tagalugan Kapampanganan tala pasuswan talang pasibayo kaya katamong ama nung siswan dakala salamat kaya kayong antabi Dakala salamat po nung may pasyal kayo po kay Nene San Fernando at kaya pong business lagi na po pisasabyan pisasabyan Kapampangan niya rin po dakala salamat po dakala salamat Bang Ray. Alang nano naman at itanamo luwid tamongan